Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala dina Muhammad wa ashgili zalimin bizzalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashgili zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin wal hadirat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama-sama kita hormati tuan rumah kita, keluarga besar Masjid Anugerah. Ya. Saya tanya-tanya sama Papa Haji, kenapa bisa diberikan nama anugerah itu Pak Haji? Maka dia Pak Haji harus hitungan neruna singkatan. Maka dia kemanangka? Nak ada engka mana nih kurasan neroh? Oh, jadi yeroani ger Pak Haji. Nak ada yeroani. Jadi yeronain, yerosana nasa makna. Ini ke sana? Naisha. Ya, napang kasih korogenaro Gunawan. Erna alena Pak Haji Rashid, maka terbentuklah ini Masjid Anugerah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Luar biasa Bapak Ibu. Maka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam membana masjidan banallahu baitam fil jannah. Nigi tahu bangun masjid ibangungan iri pengallahu subhanahu wa ta'ala, istana rias surimunrin pengallahu subhanahu wa ta'ala. Maka kita berdoa mudah-mudahan seluruh keluarga besar Bapak Haji Rashid insya Allah dengan fasilitas yang diberikan kepada kita semua burangi masjid insya Allah, mudah-mudahan alena beliau seluruh keluarga insya Allah dibangunkan juga istana di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal. Jalan-jalan ke kota Mekah. Di sana saya bertemu dengan Ustaz Anugerah. Sudah lama saya berceramah, barusan saya masuk di Masjid Anugerah. Alhamdulillahirabbil. Sama-sama kita hormati Ibu Ketua Muslimat NU, ya, pendiri JSM, seluruh majelis taklim, tokoh masyarakat, jamaah yang hadir di tempat ini, yang semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, saya bersyukur sekali. Alhamdulillah di Muslimat NU ini
hampir semuanya muslimat nesemana nak maka dairo sampai iro pasongko celai nesemana nak iro nisengeh ya. Dan alhamdulillah Ibu Haji luar biasa, mudah-mudahan sehat-sehat selalu diberikan kesempatan untuk menyebarkan agama-agama Allah, berbagi tugas. Maka de ustaz ia papa si pulung itawe ini nama ceramah adaku oke sih ya. Tapi kalau saya berceramah paling berapa orang yang mendengarkan siagam ya hadire, tapi ada orang yang paling berperan dalam bidang dakwah. Ada sahabat yang paling berperan di bidang dakwah, menyebarkan agama Allah, palebangnya agama Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya 50 orang yang mendengarkan, bukan hanya 100 orang yang melihat, tapi bahkan ratusan ribuan orang mitei nigero sahabat kita dari tim media. Ada tim media Fahrudin, ada tim media Sarwan ya. Tinggal Bapak Ibu ini yang punya HP, tinggal jangan lupa like, share, and subscribe. Kode 5 kada subscribe ali bani su breaker. Napa mau pakai ibu aling ni mau pakai aja pakai kasih bah sakit hati kita. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, makanya luar biasa ya dakwanya, dan itu akan sampai meninggal kita akan menjadi amal jariah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah hari ini kita mengadakan Isra Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas salata tanha anil fakhsya'i wal munkar. Ya. Salah satu tujuan utama ipindri Nabi sallallahu alaihi wasallam rilangi pitu susunge risidratil muntaha tarime yero sewa kaminam malabbi iya naritu sempajange onro lebina sempajange de nawat dia kiringan onro kasinna sempajange de nawat ding iya kiringan, apalagi melu ki COD de COD via transfer ya, apalagi maku kue marajalilan itu COD ko anu Facebook magai melu ni tamar malang mapa mula pak balu jilba pak balu lipa pak balu baju koko pak balu songko pokoknya tidak ada wangku COD letupi barang itu wajah tapi sempajangnya bude iya dene kiringan dan harus angka patarimai ngapayero to terimangi dena sembarat tau terimai, maka da alik bawan nitianu de pasti orang yang paling mulia, manusia yang paling mulia wad diterima ronigero ali malabbi na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, tania onros sembarang ipatarimangang, maka de okone tania onros sembarang ipatarimangang tendre pali ipatarimangan Nabi sallallahu alaihi wasallam onrok kami nam makasing yang kay napokang kapung Allah Subhanahu wa taala di alam ini, yaitu Sidratil Muntaha gangkana namo malaikae deto nulle tamain iyon ronrongero bahkan ikumilo pikiriki malaika nei bakar rajana malaikae de nulle tamai ronronge upana-pana tami korong rangange hancur maka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Jibril launi me Jibril akade Jibril la ya Muhammad aja na utama Muhammad ye utama ka Muhammad hancur ka
Maka yana sempajangnya, maka hikmah melo cerita sempajangnya maka ya ke jamaah yang dimuliakan Allah. Tapi mamadeni di ayat liala guruang salah satu hikmah dan tujuan angkana ipokang kesempajangnya rigau angkana makadane pun Allah subhanahu wa ta'ala. Inna salata tanha anil fakhsya'i wal munkar. Inna salata tanha anil fakhsya'i wal munkar. Naya sempajangnya apabila iti pole rigau pasee nan nia gau mungkarai. Maka insyaallah ya ku angka tahu makanja mo batena mas sempajang maka si mo batena mas sempajang insyaallah mabelai pole rigau gau ceko-cekoe, mabelai pole rigau gau mungkarai, mabelai pole rigau gau pasee. Ustaz, magi palindang kamu patau mas sempajang nama ceko-ceko mo pa. Magi pelenang kamu patau mas sempajan na poji mo picerite jai padan na rupa tahu. Waddi jaji tania sempajang ni salah, tapi waddi jaji alena mas sempajang salah mopi. Tania sempajang ni salah, tapi waddi jaji alena mas sempajang salah mopi. Waddi jaji matangangi mas sempajang, tapi dia na sempajang sapami gunci motor ko sempajang na. Allahu Akbar. Dan lain sebagainya. Makanya sempajangnya sangat paling ampuh untuk dijadikan sebagai antivirus di dalam tubuh kita. Ibu, magi na magampang mo patay makukwe pugaw dosa. Magi na malumo mo patay makukwe pugaw dosa. Padahal di jaji ni sengero dosa makadero dosa iris sematu makada angka pak dimundrin na inlaw mana matu pertanggungjawabanna. Magi na malumo mo patay makukwe pugaw dosa. Gangkan na ko ipangajari wide na melo mping kalinga pangaja. Iparingarangi wide na melo maring kalinga paparingarang. Tang tentong pada tangi tenge tada pada tangi milegaw tang tento dena na milo pangaja magay angka apa pasalan rupa tawe na malumo pogaw dosa angka papasalan rupa tawe malumo pogaw dosa. Nomor sedi qalilul haya agayasa qalilul haya makurangi sifat sirina mak dibola rilalanna watakkalina. Gangka na makka di pasan na tumatotta narik kode nagaga sirimu pogaw ni iya melo mupojie mupogaw. Narik kode gaga sirita jama ni yelo iya melo mujama pangkokan ni iya melo mujama. Gangka na napasang ki tumatotta narik kode gaga sirita indrek ki siri. Ibu, ya kode gaga sirita indrek ki siri. Ini yang pertama, malumo tawi pogaw dosa, magampa tawi pogaw adorakang. Sangat mudah orang melakukan sebuah maksiat karena tidak ada lagi rasa malu di dalam diri kita. Denye niru sirie. Na iya na mega makukue. Apalagi konala ni HP na. Napa magasan na. Napasak kamera na. Napa nabalik kamera dapang. Nalingi kamera dapang. Napa napugaw napugoe. Napuelo napuloe. Napa napasangang song viral. Tiap hari begini. Ini pak. Ya namanya makukue. Lanya ni siri. Akhirnya. Deni sang milo na icaw cawewi. Milo na deni cacawewi. Deni gaga. Deni gaga urusan. Akhirnya muncullah. Melo na mecawa. Melo na makanja. Melo na madece. Melo na madosa. Deni na jampangi. Yang penting bisa buka dolar.
Ini yang bahaya jamaah dimuliakan Allah, padahal ini adalah amal jariah yang kita tanamkan nanti di akhirat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Akhirnya temasiri ni mak bilampilan taturiulona kamirana. Nai tatawi mas sebu-sebu, nai tatawi mak juta-juta. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Hal aya'u minal iman. Nasa Nabi sallallahu alaihi wasallam naya siri sai pole di tapai maka komelo kimitai tapa na tasede rupa tahu itai sirina narekong katau matandre siri maka yakin dan percaya insyaallah toma pakwatu maka singi kedona maka singi ampe kedona makanja itapa na zaman dimuliakan Allah. Al haya'u alal haqq nanya siri dena papole sengadina decing. Katau masiri ustaz ni kalau pengajian ni kak jelo mak dia pengajian oko muslimat na NU tapi masiri kak tania siri ero ya ustaz ni kak je masem pajat tapi masiri mo pak tania siri ero nasaba ye ko siri pogo decen na pogau decing ni pogau eko siri masiri pogoja masiri ki malian narikoteni anukta dan lain sebagainya ya masiri mala bippa ko nali dua telu ya contoh itu gak koe komiro ya ibu dena merigaga mala ki telu yang penting aja mau aja tali tawan ustaz simatu ya hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Makanjari sesene rupa tawe pak di bola siri tapi liu pakanjana risesena makun reye pak di bola siri jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama magi napogawi tawe nagi na malomo tawe papole dosa nasabak de nagaga yasa sipak malu sipak siri rilalna watakkalena gangka na melo na makanja melo na mak bilampilang melo na tas sampai sope-sope wajajuna dan lain sebagainya bahkan pene i malak da i cawe-cawewi pene malak da ina puji magi tau de nagaga na sirini jamaah yang dimuliakan Allah sini na jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, magi na malomo tawe papole desa, papole dosa. Ia naritu malade naturusi wi awan apa sunnah. Ya. Malade naturusi wi awan apa sunnah. Ya. Ya ko malade naturusi wi awan apa sunnah, magampa tawe tak kalupa, magampa tawe terjerumus dalam perbuatan dosa. Makanya ini yang sangat bahaya jamaah dimuliakan Allah. Madarisi salah-salah tawe gara-gara anak paswe malak da ipak diolo. Madari tawe pogau atas salah iya panasa sekali gara-gara anak pas sunnah. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam nigi tahu narik kuna polewi ceilak de. Narik ko matangangi di matangangi tetto nama cai sure tudang. Nareko matangangi tu dan nama cai sure liu. Nareko matangangi liu nama cai sure matinro. Ya. Nareko angka tau liwat cai nalada sure lo mak jene nasabak mage. Na pana menre cai na tawe madari de nule kuasai witimue gangkana madari ni sembaran ipau tersinggung mana tawe jamaah dimuliakan Allah. Maka untuk mempres itu aginya loki sejak mak jenne. Maka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Nigi tahu mata paripang Allah Subhanahu wa taala. Nan niar dia sermon rina tarulale mapuada ada medicingi nariko de nulle mapuada ada medicingi amma koki. Ibu narik ko baje sengadie taite ro bapakna angka persoalanna angka masalahna nama cai ribulata aja lalu tewe amma koki ko perlu asalaki jolo cinampa asalaki sure pakenge kayak pak
mengekipa iko matangangi sure lo majene makotoro ini bapak pak pak iko manen nala daya makna iko ero makna ro matin rek apa aja na kero makna turi mana na materu ya biasa mana tu pura ni masesa pura ni bisa panne pura ni manasu pura ni manu madari ro kasih takone de gaga non re palas madari ko timuna makanya mana na matero makanya ko mana na yang mana ini bapak amek koki iya tasarnya mana ko perlu andre ke obatin ro ya obat tidur si papa napa suruh mana na ale na min surya mana na mater letu asra iya aja tayo nasaba magi pana kasina masulang ni allo biningit te jamen dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayun ang kadang marusak kita iya biasa solangi rupa tawe nasaba naturusiwi awana pasunna jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Gangka na rupa taw mapakwe modele ne tawang kema pakai modele ne madarri dega gatau salama resul munrino pung Allah Subhanahu wa taala. Engkau tahu lepapi lewi telu dosa lepapi le telu dosa nomor sedi angga sana minuman keras nomor dua mapengadi nomor telu nunu tawe yeah. Naturusi wa nafsunna jamaah dimuliakan Allah gangkana pilih maka dero ay ani bawa na ani bawa ni pilih gampal to miro ibaw no minuman keras minum minuman keras minuman keras si botol mabo sanna mabo masuk selio bola ni te makun rewe na jami makun rewe pura na jama makun rewe masiri akhirnya na unutopa gangkana telu na pogo mana talue na pakua amana sujama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sinina atan na pung Allah Subhanahu wa taala. Nomor telu magi na magampat tawe malomo papole dosa. Magi na malomo tawe papole dosa. Nakapang nyalena madisi materu. Nakapang nyalena magala materu. Nakapang nyalena mawatam materu. Gangka na najama iye milo najama napugau iye milo napugau naganrusu iye milo naganrusu gangka na dena napikiri kiwi iya panamenga nariko na polepi la sejama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah menjadi ranjau yang paling berbahaya di sisena idi rupa tawe rega angkana rupa tawe madisingi watak kalena magala iwatak kalena makanja ijama-jamanna makanja urusanna na yakia takkalupai maringerang ripong Allah Subhanahu wa taala iya panamenga narikonala tacedi-cedi pong Allah Subhanahu wa taala iandri moi tak buli manyameng ganrusi materu maka de pasan na tomatuatta naya nyamangi peri naya peri manyameng lebih remoi man rasa-rasai naya man rasai bu naya nyamangi peri naya peri menyamang lebih remoi man rasa-rasai naya man rasai atau sibalikan na ya hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala lebih remoi man rasai naya man rasa-rasai ya. Yang main dimuliakan Allah ini ya bahaya. Ya. Tak kalau pakai. Ya, gangkana de na to maringerang. Napa pat diisi na weringi pung Allah Subhanahu wa taala. Ya. Watun na magalaki de to melo lo masigi do te mole lo masempajang aswan ni mangobi aswan ni nalingi fasilitas alena to makaki haji rasi mapangay na pasa haji rasak napangay nalingi AC, ya luar biasa.
na buarang masigi asoni na pendreka ngagasan na loudspeaker na pasangan mi bangnya soni yo birang de gagalo masigi asa bamaga koloki masigi jadi tugagi lolongan tena pitangi pong Allah subhanahu wa ta'ala magi takwaru jamaah dimuliakan Allah nasaba mawata mopi pinat dingi maka daw magampa mopi manenna magampa mopi magbicara tapi iya panatomenga nareko na kanna tisi dilasa nauzubillah summa aja na bawang padiisi bawang na wiringi pong Allah ta'ala mapadi mi bawang isita ibu biasa ki mapadiisi maga pinadita bu mapadiisi ko mapadiisi ki napayro balibulata makatabangi nagaga asalin na napapadiisi napakimelo jamaah dimuliakan Allah nakan na pimatulasa napakimelo masigi nakan na pimatulasa napakimelo masempajang padahal waktu tamagala aswan yang ubirang Allahu Akbar Allahu Akbar Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah Degaga de talau tampai pangubina pung Allah subhanahu wa ta'ala tapi abang anakan nakilasa napakimilo tari-tari nauzubillah summa nauzubillah watunna makanja usahae makanja jama-jamange yerupa pedale na wiringi pung Allah subhanahu wa ta'ala ipake milau riga adu rakange to makutu palay waramparat tarilalang agamana pung Allah ta'ala makutu kita tanat-tanangang asurimun rin na pung Allah subhanahu wa ta'ala magi dena to matanat-tanang nasaba mag kadaki ay makanja mong sahay makanja mo jama-jamangi ipake milau madosa ipake milau adorakangi ipake mitama barre ipake milau agasana dugem ya agayasa dugem duduk gemetar ya. Ipake milau dan lain sebagainya magi ni pakiro maka da angka mo pasibajay sar angka pasibaja angka na dene pikiriki palawi maiga padahal anu dena poriyo pung Allah subhanahu wa ta'ala magi na to mapikir maparo nasaba makadaki makanja mo jama-jamangi makanja mo wasili na galungi makanja mo wasili na darae sana napoleki serra jamaah yang dimuliakan Allah masulang ni jama-jamangi masulang ni usahae napakimelo masumbang napakimelo masideka de nagaga usaha napakimelo masideka de nagaga jama-jama napakimelo masumbang nauzubillah summa nauzubillah maka to mapakwe modelena merasa aman dengan keadaan yang dia alami maka madariki di tak kalupaki maringarari pengallahu subhanahu wa ta'ala faskuruni azkurkum washkuruli wala takfurun ingaranga wingara toki iya washkuruli syukuruki wipapenya makku na aja muasakari luar biasa alena tomotoki usaha yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yerwas selekna sesa poleri usahana napalawi sesa rilalang agamana pung Allah subhanahu wa ta'ala napake mabangu bolana pung Allah subhanahu wa ta'ala nalingi fasilitas nang kamanyamang ipake munri suju masumpari pung Allah subhanahu wa ta'ala maka luar biasa waddi jaji matu buru ni watakale buru ni buku-buku tapi dia napaja ilolongan ni apalang riasurimun rinno pung Allah subhanahu wa ta'ala magay watutta tuorilino watutta makanja usahata watutta magala watakkaleta deto paja matanat-tanang pasadengang aleta tanat-tanang yang kawadding ridupa riasurimun rinna pung Allah subhanahu wa ta'ala masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah
Naya kalebarakan na tawang kay palay waramparan na rilalang agama na kung Allah subhanahu wa ta'ala paday lona tawang kay matanat-tanang se di bine yero se di bine pamumpoi petu takke yero tasi takkewe pamumpoi 102 jamaah yang dimuliakan Allah. Ye kumelo kimala kalebarakang alaki akalari barakang lauri pak galunge alaki contoh lauri pak galunge yero pak galunge nariko angka galungna seddi hetto kira-kira idi pak galunge ye ko angka galuta seddi hetto melo ki mapano bine sia sipu-sipu bine ipano talu sipu ganda nero pak ganda nih talu sipu-sipu yero talu sipu-sipu ya buaring abiniang kira-kira kapat 2 kali 3 atau 3 kali 3 yampo ero nange binewe na ko ero nange bine yampo ero ko abiniang ero turiok ko miro monro mater itaro gangka nama buah pak turiok ko miro bawa monro itaro gangka nama buah kira-kira yule mo padupa talu sipu-sipu ha ye kode na naungang sila cula mak buah si tengai kode nak buah si tengah ye pokoknya dena tapi ko nanya abineng yero yala yero itala yuko galis sedih itu maka wadi jajiwi edupai 40 karung 50 karung 60 na karung narik ko dito nalay celapance Kunyat kelebarakang ini Mama deni ayat na pung Allah Ta'ala masalul ladzina yumfikuna amwalahum fisabilillah tawang kay polay waramparanna rilalang agama na pung Allah Subhanahu wa Ta'ala insyaallah ipalicu-licungan ipalip-lepirang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Angka umatna Nabi Musa yer umatna Nabi Musa liwak kasiasinna onro kasiasinna Nabi Musa maknero sedi milipa nak doi yemina pasi sele-sele sedi milipa nak doi yemina pasi sele-sele akhirnya ero benena ro dena nulle sabarae tuo kasiasi na podangi lakena aga na podangi lakena pa lau sama ni kasih ko Nabi Musa mangolo sarikwa mangiwadding amma ki na doa-doangi Nabi Musa na waddingi na palappa pole ri akasya siyang maka dilakin na kumako to peletaro na kasi loko Nabi Musa mangolo jokka ni lakin na waktu na jokka ni lakin na tama ni maberisal langi napay patama ko Nabi Musa persilakat tama maka denir lakin na ya Nabi Allah Nabi na pung Allah Ta'ala ang kajero kasi akat takut maka day Nabi Musa agar akat tata maka den kataku ya Nabi Allah wading amana kasih mudoa doangi ka melo doangi ka wadi amana kasih napalappa pung Allah Ta'ala pole ri akasya siyang pole ri apar risan na lino akhirnya Nabi Musa maka dan Nabi Musa taruh ni welo doangi tami Nabi Musa ko bilik-bilik na unrona makasiwiang na pindri limana Nabi Musa madarari may pinrin na limana Nabi Musa madarari pung Allah Subhanahu wa Ta'ala turungi pasangi poler pung Allah Ta'ala maka day napodangi Nabi Musa Musa podangi itu umakmu podangi itu umakmu sure pilih ye duae de na wedding na pilih dua seddi mina pule pole ye duae sure pilih seddi pole ye duae pilihan de na wedding na pilih dua maka dari Nabi Musa insyaallah ya apa podang nani na podang yer siolo ni maka dari ya Nabi Allah agana upogau ya Nabi Allah maka dari Nabi Musa pilih ye duae salah sedinna pole ye duae pilih dena wadi mu pilih manang seddi mu pilih nomor seddi pilih yero makada meloki gajolo kasiasi selama 7 tahun salabin ero sogi ni mater teru ya rega sogi ki jolo selama 7 tahun salabin ero kasiasi ki
Ibu, ibu, kira-kira kau di papile ya, kasih ki jolo 7 tahun, napa sogi mataru-taru, ya rega sogi ki 7 tahun, napa ki kasih mataru-taru, tega tapile bu. Kasih ki jolo bu. Tengah mo, ya, aga na kunapa talutaw napa tomate. Magri ko na petalutan na tomate. Rewa ilaken na lobolana siruntu benena. Maka dani ilaken na mana. Ang kaje 2 pilihan nalinga Nabi Musa mesti pilih sidi. Yeko ya mana pilih ni nomor sidi ro aja na nomor 2 nomor sidi maka de mana aga memang ero maka de ero nomor sidi mana kasih ki jolo selama 7 tahun. Salabinne romatu sogi ni mater-teru itu sih maka de benena terus nomor 2 ero nomor 2 makna sogi ki jolo selama 7 tahun mondrinna kasih ni maka de benena makna pilih ni nomor 2 kasih cauna kasih ne kasih cauna maka de laki na pekko ni matu maka de mondri to pasi taru re mati kopura mirede. Dari itu Pak bahaya makun dia terus aduna Pak tak pemilu si lolona ya akhirnya apa yang terjadi zaman dimuliakan Allah ternyata yang dia pilih rewai ilodang dari Nabi Musa sehingga iterima perilodongan Nabi Musa iya to malo biningengi sinre kadalena agi na jama iya makanja agi melo nakatai iya si coco agi na buka iya melo imakanja pokoknya agi na balu iya nusahakan persoalan nero dewi semakad aga perilodongan nero Nabi Musa ro iya akhirnya apa yang terjadi jamaah dimuliakan Allah tahun pertama menre dalena sinrin rekeng pokoknya yaitu tahu ko milo mimatte menre dalena madari anu silalona cinampa pokoknya si pukangkang mana ya ro gagay pokoknya agi jita pamalo mana kumilo na bukar pengala taala perkusan na dalena tasidi lupa tahun kedua menre tahun ketiga sogi talangga-langga pokoknya sogi ni je tahun keempat tahun kelima tame tahun keenam nanya-menyemangi wenna tahun na warang parang diwiringin pung Allah subhanahu wa ta'ala pada saat masuk tahun keenam tame ni tahun makan nena tudan ni riolo na meja makange tala ni pasar balewe tala ni tunu balewe tala ni pasar manue watte manue tala ni buah-buahange ang kamanan ni tapi de na mamma andrena de na manyamo monre aga monre takkajenna ibu mai kira-kira takkajenna si tahu bani. Akhirnya apa yang terjadi jamaah dimuliakan Allah maka dia ni makna pak majid dia monre mantri mundur tak kejena maka dia lakina ayo mana aga na kumakko ye ni ilo ni aga na mi poga matu ye kunalaman ni pungalah taala maka dia bini ni magampang ye kumilo nali pungalah taala to maligalu mahito-hito to melidar mah itu maka de aga jami mugorang idar ekonali namudar makuke malito pada saloe tawar lagi na pamali pungalatala kumilo malay indro kimilo makacubu ya aga muto bangu bola wi cica mina pakedo tantarana pungalatala na pakedo tanana ega marutu tananwi baka bola batu patating kai wedding mancaji si tingka mani na panunno pungalatala ku pungalatala melo panui ya maka deh kumako tu pale tomali ulawang makilo-kilo kendro mele taro akhirnya apa yang terjadi mon rotak kajanna Quran rewi talabana degayandre maka dania rolaken pak emak kumako ye to bangu bawan nasi di banguna patatingka ya borang apa pintuna se di manglwata se di manglo timor se di manglo rijan se di manglo lota na piromatu bangunangi ko jajiwi itaroi mato koro sembako
9 bahan pokok, gola, warra, boka, nape mungkang oko masyarakat niga masyarakat perlu ki boka, perlu ki agasana, perlu ki gola, perlu ki warra, bawang ni bawa KTP tak lau ni balai alako Pak Haji Rashid alaki akhirnya apa yang terjadi? Yaitu ngaro jaji bangunannya na pasangan akhirnya ro sinin atau kasih-kasih 05 nang na bagian warra na bagian ni gola ye perle gola na bagian ni namo tani atau kasih-kasih yang katona na jeman ciji to kasih-kasih padahal angka bulana telulun tabulaju sepu ya syukuran ring na pataroki ko stiker maka ada orang tidak mampu berarti ini mimatoje melo doang nyali tak kasih-kasih magi wakana nasaba sitongan na idi miwat di makbere tapi idi to si amil ya iberiang ya akhirnya apa yang terjadi 7 tahun lewat 7 tahun ni labai berarti 10 nya 4 tahun na tetap mutei waramparan na bahkan pini tatambe waramparan na 7 tahun kedua tak tambah si 7 tahun dari 14 tahun tambah 7 tahun mencaji 20 sidini tonna lalu Nabi Musa ni tete marua makanya Nabi Musa aja koro aja keng korkosan ditoma bagi wage warra ya tenato ga dito ga koro anu anggota cali rumah mak bagi-bagi contohnya maka daki alako maka de Nabi Musa na podang irtania ya Nabi Allah niga punero nakada iya pun ya Nabi Allah alini manawanawi Nabi Musa magi nawanawa Nabi Musa maka de iya tawesi tongan na mesti ni kasih beberapa tahun yang lalu ya menurut janjinya pengelola taala mesti kasih ni agina Nabi Musa reu mak darari puang peko je carana ro atat puangi na pene tatamba mi hawaram parana na pene mince mi hawaram parana pene makanja mi usahana pene makasi mi jama-jamanna pene mega mi hawaram parana harusnya tahu kasiasi ni magi mena pene tatamba aga nasa Allah subhanahu wa taala maka di Allah taala Nabi Musa atakku itu atakku tu na bukarangnya apa pintu pape dalik na lauri palawanganna padanna ata magi manahana de ubukarangi liwat pa eganna pintu pape dalikku lauri alena maka di Allah taala manja bil hasana falahu asyru amsalha nigi papole se dideceng iwalai ripung Allah subhanahu wa ta'ala 10 decing maka insyaallah nigi tahu liwa besana insyaallah itu tahu masimpu dalai tapi nigi tahu liwa sekekna majapu itu tahu yetomi itu napunewi jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil badri ya Allah wa kulli mujahidin lillah bi al badri ya Allah. Yang terakhir, kenapa orang mudah melakukan kemaksiatan magampangi papole dosa malumui pogau-gau ado rakangan selain daripada makurang siri selain daripada nau turuti awana pas sunnah
selain daripada dia merasa aman dengan keadaan yang dialami, madising inasad di watak kalina, magala inasad di watak kalina, makanja inasad di usahana, lancara inasad di jama-jamanna, de misengi makada, aga kajadia baja, aga kajadia sengadi. Yang terakhir, kenapa dia mudah melakukan dosa? Dia merasa aman dari pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka detoni taka beli bolaku, detoni taka sijikku, detoni taka yan, padahal deni sengi, maka da angka CCTV na pong Allah Ta'ala, de na pada terima depe riwatak kalina. De na puada sedito mapuada, sangadin na ang kedua malaikat, narik ko kanja na puada, narik ko decen na puada, decen yukirangi, narik ko ja na puada, ja yukiring jaman dimulakan Allah. Dia merasa aman dengan pengawasan Allah. Nagsadingi makada de gaga mawasiwi, nagsadingi makada de togaga mitay, padahal pengawasan na pong Allah Ta'ala liwa pacanggin na jaman dimulakan Allah. Yasan ni canggih makukue angka CCTV betul? Oko tokota, oko kantorota, oko bolata, supaya kung kato tama bolata iris makadani gato tama, canggih ni makukwe, canggih pi CCTV na pong Allah Ta'ala. Iya. Magay, tendro nataro CCTV na pong Allah Ta'ala, natare oko limata, tendro nataro CCTV na pong Allah Ta'ala, natare oko matata, tendro nataro, natare ko do cilita, tendro nataro, natare ko ajeta, tendro nataro, sininna, malalang ni pole kamput ta pole rapang, tama bulo, tama talawe, tembus damay, matar rupa si tangang, sininna relalui ang kamana CCTV na pong Allah Ta'ala, mancaji sabi mana matu, oko silimonrin na pong Allah Subhanahu wa Ta'ala, makade puang, usabiwi puang, diga mati makoro, seri iya. Puang usabi puang makade majapu majalis taklim na muslimat NU, angke hadere maguri agamata, urusan na liwa igana, jama-jaman na liwa igana, lepi nama lapo, pene nama sesa nama lapo. Tapi puang luar biasa puang, dia nalangi watunan tu magura agamata. Mabere sabi, tega si mabere sabi, batu-batue, watatanae, listrie, tegalase, we akuae, we kota. Mabere mana sabi jamaah yang dimuliakan Allah, dega galappa. Ya, ibu, wadi jaji ko nataneki pa hakim, wading ipau anu de na manasa, wadi mopi bali pa hakim, tapi malaikat na pong Allah Ta'ala din ule-bali. Wadi mopi bali bulata, tapi bali malaikat na pong Allah Ta'ala din ule-bali. Magay, nasabat, timut tamato ko sa rimondrin na pong Allah Ta'ala. Tatutu ni, de na nanana, de na bicara, de na berikada, de na beresabi. Al-yawma nahtimu ala afwahihim. Iya rumata serimondiro, itutu ni timunna. Iro biasa mananae, de na nule mananae. Makanya iro biasa mananae ro, turi mananae, menimatu kulino. Nasabah magay, nasabah ko serimondri matu gere, de na to manana, jadi manana man. Ya, makanya orang yang merasa pengawasannya dari Allah, maka dia akan mudah melaksanakan dosa, maka dia akan mudah melaksanakan maksiat. Maka orang seperti ini masa sekali matu oko serimondrina pengallahu Subhanahu wa Ta'ala. Magina sesekali matu ko serimondrina pengallahu Ta'ala. Nasa basinin nero maberewe sabi, de nasa nay manana manang. De na pituye bicara manang, de na pisangke bicara manang, aje na mananna, liman na mananna, maka de nang kawali baran anu, mate liman na makada pura, iya palay, iya makataniwi, upari kanto-kantongi, kanto-kanto celau pakai ngengi. Contoh. Iya. Ya, mohon maaf.
Denang ka. Tapi mananai jamaah dimulakan Allah. Denang ka ujo ko kore, denang ka ujo ko kubare, denang ka ujo ko kape. Maka dia dena uraka iya mana iya makalejakan ngeletu ka koro tate 10 pion rewa. Makanya itu adalah CCTV Allah yang tidak akan terlepas jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini, detik ini, menit ini, semua manusia maupun mana ngimatu video, maupun mana ngimatu film, maupun mana ngimatu niga sutradarana, idi mana sutradarata, idi mana mancaji bintang film utama. Tapi nah, apakah wadi mopi dele, wadi mopi susui, wading video matu sebelum na nagasane, sebelum na upload na parisa jolo, maka sebelum kita iparisa mana jolo matu, sebelum malaikat matu putra video ta okko surimondrina pengabaw subhanahu wa ta'ala. Magay itu bakang jamaah yang dimuliakan Allah. Makanya yero dosana atae nariku pogawi dosa, pogawi atas salang tendro nataro ko uluna akhirnya matana pinadingi pogaw ki dosa matana pinadingi pogaw si matana pinadingi. Makanya ku sujuki tapamit-tamitewi sujud supaya tak denak-denak manang yero dosae na maringa papinadingi. Makanya itulah salah satu sebab magi nek kedua ki sujud kacicami rokok Allahu Akbar supaya megay dosa tata dena jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Angkato makada magi nek kedua ki sujud kacicami ruku nasabair pertama Nabi Adam alaihissalam wattunna min lotoba wattunna magasanna pogaw atas salang sujui. Maka sujud pertama adalah sujud toba. Itarime toba nari pung Allah Ta'ala. Tokong ipemang ligawang kane tarimo toba nari pung Allah Ta'ala. Sujud si pemang. Maka sujud kedua dinamakan nasaba sujud syukur. Nasaba itarimanay toba na ripong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kedua te sujud rilalana sempajannya. Kacicam mi rokok jamaah yang dimuliakan Allah. Maka antivirus yang paling ampuh untuk menjauhi ini, mengkantar perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan, ya nari pakasingi wi sempajatta insyaallah iko makanjak mui sempajatta makanjak mui kide-kidona makanjak mui taratina insyaallah antivirus ini akan berfungsi dengan baik. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Iya ne mancaji papalisa rilalan na iwatwe angka apa rilalan na hikmah Isra Mirajat Yesoe apa pasalang na malumo papuli tau gaw atas salangan gaw adosangan nomor siddi ya naritu makuranna si pasiri rilalan na watak kaleta. Nomor 2 ya naritu malakda itu rusiwi awana pasue. Nomor 3 ikapang nyalewe turi magalak imateru turi mawatang imateru turi makanjak jama-jamang imateru. Padahal rilalanna tutungange angka-angka na aso angka-angka na mawani. Nomor 4 yang terakhir yan naritu marasa amaki oleh ri pengawasanna pengabaw subhanahu wa ta'ala. Padahal pengalah ta'ala de gagalepa tasya de rupa tau pole ri pengawasanna pengabaw subhanahu wa ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wafaqanallahu jami'an ila ma yuhibbu wa yarda wa ja'alna minal ladzina yastami'una al-qaul wa yattabi'una ahsana. Degaga lalat degaga tikunganna degaga tasi degaga bumbana degaga aju dena kepasu degaga tahu degaga atas salanganna dan nyata kalupanna. Narikong kada kuta pasala tadang pengika maraja narikong kada kutongang majepu yatu polewi ripeng Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.